Meg maragul ning magalang Mayor Malu Paras Lacson ing malugod governance framework. Meto nga programang sasaklo kareng 20 components alayong pasiknangan ning komprehensibong serbisyo ning LGU para kareng residente. Comprehensive yo under one umbrella ya mo inyong ganang gagawan tamo para kembalian magalang. Ating kaming finormulate ang malugod governance framework wherein it has 20 components. 20 components at sula rin keng youth, ganang sectors na ning kaya katamong society, disaster, lahat ganang. So what is pekamatas didiyapin din social services and health services. Not all people can magalang can afford medicines. Before yakap gamot of PhilHealth was even implemented, mamiyata na po ang pamilabas a term, libre maintenance medicines kareng kaya katamong kabalen na indigent. Kabilang kareng manimunang programa ing libreng regular a panulo para kareng indigent. Nung ka rin at yuking 4,000 na benepisyaryo ing tatanggap sawop. Agpangking munisipyo ing magalang ing mumunang balen na papatupad makaninik kalawa ka libreng medicine program. So we are also the first municipality na atintana pong 4,000 beneficiaries as senior citizen na supposedly national yan. But we replicated their program, ni 4,000 na po. Quarterly, makatanggap la. So, purpose na mo, itang kempong lalam na ning malugod governance framework, every Magalenyo family somehow may have a taste of what governance is. What is the governance of one Magalang? Atin niya naman kanong centralized database ing local government unit, bang asiguradong reng mangailangan, ababalula at adidinan lang sawo. We maintain na database ngayon at develop niya pa, para mo abalumin na nung nino pa rin adimididinan ka rin kabalamin nung. Kaya beking framework, ing pamagpasinaya ning mobile clinic, adudurot ka rin barabarangay, bang ilapit ing serbisyong medical king komunidad. Maamya iting kompletong check-up, mental health assessment at laboratory tests para ka rin residente. So, rin yung programang RNE, maging lang masikan kasi may support la with logistics, 27 ambulansya, ating kayong padatang mobile clinic kasi kami nang magbaranggayan. Ating kami kanyan ATM, datang automated health blam ATM la. Wherein ating yung mental health assessment, ating yung laboratory, ating yung urinalysis, gana-gana. Kumbaga, somehow they will know the profile na ning katawan ni tao nung ating yung sakit wala. Dalami ka rin barangay ita for our medical caravan, na magumpisaya kadatang na ng mobile clinic ni kaya biyan na laring services ng munisipyo. Kapamilatan ning programang iti, layo ning LGU na ibaba at ilapit ing serbisyo ning munisipyo kareng balang barangay bang mas marakalame malen ning direktang makinabang. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Tuto, King Balen, Susuyo.